أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. صدق الله العظيم. Usiku leo tirenge shwabahainu, usiku leo mtukufunu ili hahuja rikibatima mbabe hali karjuna na banu hama hadisi ya ukarangu hali rikahuna amazirezo zinu shazi hazi kazituri nikanafasi haushinda rijaribu zifamiza hatu yabo usiku leo inu tirenge bahati ni shwabahainu haunjia banu emasuhu ya leo yanu ili hawaliza mbanu ngo ikao gaivirao harumwa zerezo zatu zinu. Haina mwanadamu mwenzankili ya juwe, haina mjinga ya njiankili, haina mfumato imato ya buhe. Haukabanyukiri wanruwazo wala wafumato shamnyezi Mungu yeje hanika wandu hambuwe mato hamfanya haono ngabwalu ikao ozalo imato yo maili yo wona shahaja hawabaye mato okwaono ngabwandu ikao emato yobuha amanda bunabwe yango halinu sha okwaono izo tofauti mbili different yabo rahani jambisa imada yangu nuban amande hali munjuao yauka mimi de vice-président ancien vice-président wa ho uzuri wadini nyumba ya hangu ikao tipanga tiwaharangu hale yona wandu ngwaende sawa yabodi da hoilo lola hangu yo wajibu rungu hamada zinu ikadhamana wadaho haishia rungu zijiro dahoni hahe yo wajibu uyaji ya zambe shaya uzia rangu haishia rangu omwambo haishia ze paniki haishia haina marungu ya hambwa yaji yajibu demana kaza la vérité rien que la vérité yabo haina mwenzankili hesa hailewa haina daba iladu mwabu yankili ya ishie haina mfumato na bwe mato yaone na ngali yonro ili ashinde ya ndambuwe emindo wimi loban leo shara hane jambisa mpango watu nubanu ngamjo henda na urande hommage deja rangu 2019 hata 2021 ikao ndona kanezamu za vice-président ya uzuru wadini hata njenrensi nike emanama wa indese abahari zamba uzinu banu hahazi kao zikazinyo shone mwangu shatu katilemewa zihazi zikazinji siona budi ni change bavi bangu ili nike mbavi mrajina indese ezamu miti ndawalo ikao ngwa kantu zi president dahari hata wajowafe shasi wandu ikao ngari partageyo ndongo njema yaba haina mundu iladu mbahe ya partage ndongo njema bahe ya kuna faida inshallah ta'ala. Gambande omaji imwanama mtukufu ikao ndorandisa ishe mashinu hao ndorandisa ibwana inu mwanama Ben Swadiki ewabili gambande omaji imwanama Ismaila Musa ancien vice-président damikao ngamiban ikao ndongo ban ne mwanama Falahuddin ikao likofanya hazi bazima imakati yayo gamrando omaji tena imam shohangu Maimun ikao rikabazima haufanya hazara mahamili ya kamil gamrando omaji tena imwanama mwanam shohangu Ujiso gamrando omaji tena imam shohangu Fatima Saidu mama Idris ni mwanam shohangu Hafsata wa Mshangama na utinodi waza imam shohangu Fauzata ikao ngudumuri ho Lyon nani mbikao timdwaza banu emansie wa huzuru wadini ikao ndura upanga hata leo uja alhamdulillah uja nguo maore nguo la reunion nguo mayu haina mahala pia nguo shawara na vumbwa yabo wande maasi ikao ni mwana mshohangu Asiata ikao yugunda yuko Paris Malmaison ngamwana de hommage ni wambio kaya marahaba menji thumma marhaba menji haukamone saungwana rango mwaharafanya hazibazima hata leo lona mahamitano ya kamili batuka mwanadamu islamu harumwandu ikao na vumba yabo
yashinda ya tuwa communique hau yashinda ya renga information hau yashinda ya de ya mndu hau yashinda ya fayambarongo ili yaritukize si wandu ikao rika yabo rika madhamana ili hawaruma au haufanongo ikao tikenjema yabo umabeshu marahaba nanu wabaki walo yabo gamwaniko jitihadi ni wanike nambo kaya ni wandu ikao ngaina confiance mlelo harumala ikao malaho mema mlelo harumankili msuomo ngaina maarifa yema da hindini ikao luna jaman leo ili ya ushinda mwelewendo ishanilofan leo uskwa leo alhamdulillah uskwa leo jaman leo harungo nizishiao o haruma zerezo zitapalao ngasina muda wa mwezi bana shanga mjuhana na handisa mbabi ye uzuru wa dini wanondo hindi deja yondi handa ye uzuru wa dini wanondo hindi deja yondi handa ye mafundi mfano wa Komori ye mafundi wa Komori yengwa ondahu yengwa uje yondi madabili Mariararu amjambokaya ye matangazaji zehazi zao hindi ye matangazaji zehazi zao hindi awizo madararu ikao ngamjuni develope nzima hanzima ili haini mwanadamu ikao habaye matso yashinde yabuwe haini utunjwa leo ngunjo uharuma yahazi kao ndo nifanya rangu 2019 2020 hata leo ozurwa dini mwenyezi Mungu ajalia ule hata leo ozurwa dini ukaya malezi mayoti ikao upangiwa na ustadhi wa hatu ustadhi musadam sharaha ni janja awosena gamjubisha marhaba imanama coordinateur isidi mwalimu ikao ndo alo nizamu za uhudumu haina longonjozulo wanu ne mwana ma Kasim ikao uharumwa isha mashinu nuwaze wahangu wa mila Pascali nuwabaki pia nanu wadaza hangu mama Misma mazali nwaru pia wadukao ngo yabo mwanishili yao gamumshukurioni nimwambia nukaya Mwenyezi Mungu ajalie ya mwenzi na mo hata hale inshallah taala ikamgwa benze shao skwale winu ritotwa ikanyo shitotwa yo juha nanga mjokaya imndungu nishilio banu ngebanu hauntu juwaje shati kahuja ni jibu maelezo ikao tishi ya uharuma zerezo haukayo aula ikamno giharuma daho giharuma fami wandu maana c'est obligatoire yo kaikiri ikao nganya haruma fami ni ifomma hata mtendazononde sheka zende hata mfano ngawe bonze hundwe mwanya nyuho ngudeziwa au hundwe mwanya nyuho ikao muremwa una haki umsaidie mrudu waza omane ula ikao ndo wakanuo dahoni mwamana shoka tika ngo bonze upare mwanya nyuho ngulaya obligatoire ni hununze nkandu ni msaidie bimana ngujue haki yahe ikao ndo yurumiao yabo skwale winu tikahuja nambiye imru ikao de yalo wandu wanga rusenga rojo deja alhamdulillah wandu waili ikao duwanzo wasalise uzuru wa dini wa utienkudi hau wanzo wasalise fundi Musa wa mtienkudi yabo mtikena hamu haukazi rongo resari zirenge amen mayaro na haba nyindri siaba leo haukaba mimi ongo njoo pia uzuru wa dini ngonjo ka mimi direct rangu hale haina za haja zilo kweli mi uzamba yabo yejoko hufa yejoko bona yobona shango njoka Ismaila Musa uwa haina za haja ikao ngizo kweli yekatataza haukaikari mdulilo yabo leo ngamjojani mwavumbu evanu wandu wao ikao ndo watongeza lizahalini ikao ngaliso banu ili kumura aktualite ili warenge mvu washinde wari safihi sha gamfikiri leo wati kusukula mwavumbu shanga mwambio kaya wandu resari wajua wandu waili wakufanya mpango ili wabehe za information wabehe mafoto ze carnet haina manu ikao ndio wafanyishiha ili wahunde mvu wadeye uzuru wa dini hau wahunde mvu wadeye mfano ustadhi Musa warofi alhamdulillah garwajuwao hauka haina usiku fundi hamuka ikamruha swali mrusoma alam nashrah laka sadrak mrusoma hujibaha usoma zekul hujibaha kabasi mnu ajoshinde ubirle hontingoni ataushinde ubitalizo impossible zondabu shaos kwa leo ngamdunelezo kaya yebanu leo bu mwanadamu Islamu mwanama mtukufu ikao hujao haruma isha mashini
urengo hashaulila kwanziwa heli wala mwanziwa ufanyiwa neza ufanyiwa ili ushiduki mwanadamu Islamu mfano zihajazahu wakanizo uwadewahu wakanuo utolwa yendo Ustadhi Musa Adam huja mfano ngasina mahamiraru mfano hunjidana na problemu mfano ya husu zihazuzifanya hao mfano au kiyokiri au zihazuzifanya hao ngizombi au mfano wanzu tadie artikli kaundo ya tolo haruma sharia association au kahaina association boka artikli zo tolo zo hanziwa nima sekretari ngamjuao kama hatadie sharia yabo mru lisansiwa hamdu tolo haruma shama kama mfano haja tolo shamani yabo ngena haki yarenge ze information zilo haruma shama yanike wanu wasafi wanu wakasina haki swali la mwanzo muzisoni yo katika mfano mwanama uroha wewe ampersoni hujitoa mfano ngawe na haki urudi wende wazungu he mfano uzungu hetambu harumeshama no ukabala wende wakamuaminifu wakabo wende wakosie mali mfano wende wakosie kalamu mfano wende wakotisho wanu mfano ngawe na haki uzungu he problemu ntina haki yabos kwa leo mwana matukufu leo la vérité que la vérité, la vérité rien que la vérité. Wanama wikao ngamnishilia wabanu ngozturuwadini ngamwambia ukao haina mndu ya lelwa wanyo kiri mndu hazalwa waili dahoni hawararu shayi mzima hakanankili oilo kamalaba sisi wami wa person deja ngamshukurio zijudi za wadzahangu uzuruwadini kao ndu wakayabo mfano hawalo yabo wanika maarifa wanika ankili wansomesha alhamdulillah rabbil alamin ngamshukuriyo fundi wangu Ustadhi Musa ikao hansomesha heli ya mrushinde ya jizungu we deja en person heli ya mrushinde ya zungu mwanyanya kange mwade heli ya mrushinde kenada bumarengweni ya rongozi wanyanya ili wamwishilie haukaya fa in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid ikahu shukuria na manongo ikao Mwenyezi Mungu haonikayo basi wallahi Mwenyezi Mungu yohengeziza ikahu kufuru Mwenyezi Mungu yehunika pake la adhabu ukabala wetumanda muislamu minga mshukurio ni wanama uzradin ikawa rakabazima mwanika conseil mwanibalia wa amnifu hanyu hatara waswili rashinda ra madrasa handa jimlime haruma mjikao ukawa ukangi heze mbio za hanyu ni ankili ya hanyu ni jitadi ya hanyu ni dhamana za hanyu ni mali hanyu kwa mkaniyo mkahu yendesa na mnitoaza amri ngamshukurio yabo siku leo mwana matukufu ngamwambia nukaya mbujo kana mfami wa maana mbujo kana fami wa maana sheka maana nyika mtuna na zenguo opareni we mwana nama mtukufu ikawa waringaza information wahenda haukauta hautabez mfano unike kumor actualite ili wasafihe shamasha uzuru wa dini gamfikiri uli hasara mwanama uli hasara mwanamshohangu mwanama mtukufu mwanamme mfano example mfano uli hasara haukakuja hunda hindu itoti majitu abahari zambayo zino banu ngo jitu haukaya hujohanza waziye noka bushiwara sisi garambao ikaye maulida imajilisi ya Paris le 6 ya hisa nabasomwao ganga ladwa insha Allah taala ikaye mruoi kajaja ya tasamaha usoni mwezi hazikao ndio kanizo ya ziransi ili yabunguwesha mashino basi we dua hiyo ngejo mrema shanga rjoka ya siwangazija sikaridwa si hamba hizo manfu sikaridwa dua hiyo isaipangiwa alhamdulillah ngejo somo ika imajilisi ya Paris ya remwa dua ya mrikao haina mru yarenga formation zanrabu ili yabungwe mru islamu hau yabungwe shama yehtimainu ya dua inu ngejo mwana yemana hirini Ustadhi Musa hau coordinateur wa hatu Said Mwalimu ya tunja banu yajibu wote wanu wala mwajibu banu tukwana kensi hata wanobabu hepia wahise walemewe yenje nyambe ezahangu mukanga mwanao ritundu rangalia za habari pia resari jua zenowikao ndo mahala za lawa hata za haja hata za timu kamwambioni wana matukufu
nywandu ikao ngani harumuzuru wa dini ekamdungu ujuha entere ya he mfano ngamjwenjeza ye mndu oyi mfano haja harma entere za hahe ikao hakozi hunda ijabaha ze entere katuzi hunda mfano haroha hau hatolwa yawo akanabudi ili yende atambaze zila sekirikao ndio akuzona harumwa imanyanya hau uzurwa dini zanrabu ili yahunde bez ewe sawabe za information zanrabu wala wambao eze prevunda zi eza kweli ndazi ukaundu wa zamba majito yao mimi wana matukufu fundi wangu mtukufu ngamutsaho kemakini hauka haina mndu ya umbwa mwanadamu yuka mwanadamu haina mndu ya umbwa daba etu kadaba ikangwa nzudwanziwa tokadaba ukedaba ukejulongo ukeunziani shekanga winankili wetu yengo bufundi Musa umwambio deja haina wakati nzudwanziwa tokadaba ukejulungwe ukemrumruhora mahuri bonze shekanga winankili nga wana faida wanadamu ngo ujua wana faida basi wote ndo wandu wawiyenge basi usikwalenu vanu kamwambio nukao Allah haukaya nyimwabaki unumsomo haukawo yesate kelezeza hae eyabaki ndola haunda mfano ye mana hindi numwa rukao ndo humbwa yabo rafanya hazi bazima ranguma hamitsano batoka mndu mzima ikao harenge information haivumbua ngamnyosha ngaya ebanu Ismaila Musa wingeje ebanu katibanu ebanu weje Ismaila Musa oyi isha mashinu shahahe uoindi yakotunga le dina la uzuri wa dini nyaukaze wakatika shakamalezima yoti napatana mine mwana ama Ustadi Musa Adam najua namrumsha hatu rija ritanganya magora ritanganya risaidia Islamu ili wende wala uharumu upotefu yefikira haja hindi utuo wana uharuma upotefu riwahez madrasa ilo wana wasome alhamdulillahi uzurwa dini ngejo wazi wa mwengoni na darasa wanduikao watekelezao zihaja za lazimu harumu wana Islamu yabo yoti nongo kanga rajivumzao sha uzurwa dini hatanga harumu nzuani haukaya imadrasa ya mwando riwa harumu mjikao ukarumu potefu nando mji wa jimlime ikao baka taabu ya husu madrasa ya husu wana alhamdulillahi sindi raka dhalibwela mwando la husu imadrasa jimlime rende uharumwa omji wa sembehu ikao duhala wa mwanama ben swadiki uharumwa msiru wa jumu wa sembehu rikaza imadrasa alhamdulillahi ngiyo yabo ikao geto wao mavuna mema alhamdulillahi yeba ni wanadu Islamu ngamanzao rikeje yawaba hamimi ngamjoneleze ye mafundi wa leo wanu hazao hindi gawe mafundi ikao wasomo shakwa ja kusoma bantu bazima gawe mafundi ikao wasomo eziyo hodingoni gawe mafundi ikao wabiri bo mlango juu wenzao ngamjoneleze emanawendi al-ilmu bila adab kashajar bila thamar haina mrikao hamba hasomo haina mrikao hamba yefundi shaka sinadabu sawa na mrikao kautuja na marunda kautuzaya alhamdulillahi ngasina mafundi ikao ngarnama monsi wa ili wararu ikao mwafanyao zi action normali za ushinda mwanamkomori mwanansi ya shinde ya Qur'ani nandi fundi watu Ustadi Musa Adam ewabili darasa fundi Biriru alhamdulillahi ewararu fundi Zainu ewane Naziru Waziru olewa ikao mwashindao wafanyaze nungona lazimu ili washinde mwanamkomori ya Qur'ani yabo oskwale unu amwambioni ngamrongozwe mafundi ikao ngwatemwanyeo uharumu watemwanya zimbi za husu komora actualite ili hausafihi fundi Musa au hausafihi fundi Borilu ngamumambio kaya fundi Islamu wamba usomo utibadili dini yao hanrabu utibadili dini yao hama pesa ukaya abu ngundu wajihuze ujipoesha ushahaho upoesha rafashahaho wakatikao gwendu wombise mrikao kajaso maalifu ili udeo lekao ndi asoma alifu yawango na hasara mafundi mwenji
garweshi yao harumwa komora actualite ikao ndwalo yabo wasafihiyo wade yao wafanjao yo tubenza hanyu haukaya obantu mwasoma tidoba hanu yasoma yemana ustadi Musa yatuha abantu yajibu hindi mfano example wani haina mndu ngene maleza hikao ndo yalelwa haina mndu ngene maleza hikao ndo yanikiwa haukaya amani hambia rizalo bazima shaka jalisha bazima gabo wazalo mbanzima shau kwa jiji ulalesha maore ulalesha nzwani ulalesha komori haina bahanu sha bizanzo nambe mafundi watukufu ikamru honu mwanyanya mfano ngufanya nongo njema katushinda yazifanya yabo yo hanze amenye haukai kazungulwa na mpartajando video yino haukaya ganzo iwaswili pie mafundi wa komori kao muhammaza rezo mbozi nrabo wasafihiyo wamenyao na mpartaje haukanga boikao waambiso isinyale habu kao ndiza kweli yabo na mwambenuka usukwale wino ni mafundo ikao nga mkonti yo mfano na umenya hao na usafihi mafundi ikao ndwalo banu waboze haki hao mfano wasidi yao mfano izo kweli hao zenrabo mfano nga mfano nayi fundi ndobi mfano harume mafundi ya komori ya saidia haku ekomori hawade hamadrasa darasa alhamdulillah isaidia wana mkomori yenyi mfano ni mafundi mheyo harumwa zikomori actualite mwehamba jona jau mwemenya yebana mwanzao uwandu waloko mori wafe iyo swala nzima mwanzao komori watu waloko moro wade hawafanya ksida hawalova wajifumo wafe wasikamri wangalia no yoti haki wotoshinda wafanya zile bufundi aranti mwanyuho yafanya upande wa huwa tangazaji wano ikawa ndo maona wa mfano siono video jana ya kumori matinal murmate mwana wa shikoni ikawa mfano hakueleza mfano wanungabo ya faida ya mtangazaji shinusho nonde mtangazaji inu kalamu yuhanziha mtangazaji inu lamu yabu haina mrikao harengezwa maana ya husu mtangazaji yabo ngujoka yabo ngondo yaro idaraki haina nongokao ngajojiri nongokao washinda wazirongo wamhanyo waho dini kashindi ya litsimba ndilo rangwaka ikahurongwa nongo zinu banu basi muhono kashindu utsimba alhamdulillah yabo mwana mtukufu mtangazaji mtukufu warenge hazi yao yamede hazi yao ifanyao fanya haki yao ufanye hazi yao halillahi ufanye hazi yao ili hora Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukaba ngao media ikao ilazimu wandu wazishili ili wana faida maana leo mwana mkomori ya leo ya juhao wasubuhi mfano hajwezi jirio izi actualite ikao dozilio harmaza information rezishiao yabo mwana mkomori ikao wendu wajili kao journalisti Evanu mfano izahaho uhamarabu izahaho utaumani izahaho utahabani walo taamu uzitoteza zikezinji yao mimi Mwenyezi Mungu ntide mndu banu shanambe izakweli jirio zahusu mafundi wa hatu ikao wakanti hausafi wala mafundi wa hatu ikao ndo wafanyao no ala kao ngwajilo majournalisti mfano no si majournalisti haukawa nhena mbikao leo hashindi harange telefoni hatije directe hatije wifi hahe wanwangali yao wala journalisti na bana haina nongo gizono msumo hayo usomo kweli ho filme usomo kweli ho fanya directe sha kuja soma ihazi yao ya stahiki journalisti banzi no hazi kao ngando diploma rishia ministri wahe formation ortc wakatika waunduye ezi mfano antake ministri hapare madhamana hapare matangazaji ili wakenti wazunguhe shawiri no shangirizi unu wahusu o journalisti haukawa journalisti unu duendesa wensi usoni ikakabati matangazo yabo yensi ukaenda usoni yabo simtsani rari mwanama taji ikawa mihanza haku mwanama mfano ubidi mshangama mwanama komoro mix 100% mwanama ikawa ngamishili yao ikawa nyuha na utia nongo zinji ila wasuona zijirio na mweseye mki harumwe haki msinjeo harumwe polomiki ya ushinamani wanadamu paskanu journalisti zinu indongo muhimu ikaka mtura nise zijirio karna ujua ezijirio yabo ikalo muishia mndu mfano hajamu njiyo bahanu yasafi mndu ikao kutujua mwando kutujua mwiso yabo na mweseye
mrwati devie ya njio haruma rumanizo mruna trawe yatishilie au kara uishilie ao rauona ao ina madhambi ikao ngaminya partajeo bazima nyina ondwa ya bosko leo sikahuja nimwambie nuka waname watukufu uzuru wa dini Allah haukaya gasi harumwa 2024 garanga 2025 eza kahale tindezi leo uwakabala jana tundu alo leo yeri duwaze za hale yenga sinda huu yoshinga zija jana ukabala leo kutivala yabo weto ndrema vanu dira yo shanji wala hanjia yabo chumtsahani radhi ni wanama ikao wa uzuru wa dini ikao mkubali wa mkonsi wa ustadi Musaadamu ni wanama wa erdarasa ikao ni mkubali wa mkonsi wa erdarasa ni wanama wa fundi bilali ikao ni mkubali izo ikao mdu ambao mrwasi kire hadalwa hambilwa ndrabo hatemwani ndrabo haukaya yamluka kano katikao hutemwanye ndrabo ili mwanyuhu mfano ya upwesheo hawe mwanyuhu kao ya hunwani ajali intuwa kiyama kunoshi noroli bailo haukaya mazahidi yohanza kimara aruni manu wikao yambwa tishi ya komunike kama kama ware hatemwanya fanya famanjao na vanu narjuendo hauka emaadui ikao ndulona yo ya undu wandu ikao ke video yesa ya niso sinyalewa haukaya iza kwelinga zangwao na mpartage video haku mteze jemu hola jiburilu bengono video ya niso urindindra ata ibalwa yabona mweseye mpartage video haku mteze jemu ile video iti kupehe yabo wandu wanu na humba banu yaukaya ze information za hao resari zijua ikale otirengeshwa bahati habanu haujina manongo yabo uzurwadi ngonjoma yemindo yemimkanda ho bile mfano yabo mimi ngamwambioni yaukaya nyuandikao ngamrengao ze information uharumwa izo mwakufanya hazi hale ili msalise uzurwadini yabo nambauhe haukanda nongo resari zijua yemndu resari mjua eka ngamanzori mtoye banga mtowa shana bara hambabi garlindao rangalie ezijao rangalie yewewe ngojo shinda uziye komor actualite waransi nda wezinu komor actualite wajuha abantu watesama hizo hamba shangarlindao ituhale yabo wallahi mwambioni imroi ngujoro haba no roha ngamjoji taban haukaye mroi wanwana wakawaili yemzima hadise communication wazahe yakakatuji bwazo ngozineleza ndao hula hambi yemzima inde rapidi yemzima yahambwa mnedadingo ngebanu harmo grupu yinga kaja roha shangu njio na uroha ngunjio hane information hajarudi hanikaoi shaye mzima mfano rambekati haungeye mfano yabondu wao kwa kati mzima ngo waila tawararu yabo nyorikao mwabaki harmo zrodi na mkendo mke hamada asira kaya borafanya hazi rito haruma ze barnamaji sha eshamasho shahatu kabati mduhuje anto haruma eshamasho uzuru wa dini abukesho shahangu minde na shitenga mina benswadiki no wabaki yabo leo mfano ikamfano ngaufanywa bila ngofanywa mfano ngo zahusu uzuru wa dini mi uparo tambilwa yengo fikirije yengo onoje coordinateur yo unipara hanambia fundi Musa unipara hanambia Kasimu unipara hanambia yabo hiyo faido ka sirafanya hazi hale rehanti marunda yukanyi mwahaja mkontinye yabo mfano ikale ukarti yabo sinanyi shanga siyabo limuda hula hatu ralitenga yabo ilazimu ralitenga ikaka mdu haji mwandu alirenge hifori mshampulie rambeno randi sarika wararo dami benswadiki ustadi Musa ewane Mumshango futu mshangama de akayabo akawane ewa tano ma Idrisi ewane asiata mfano yabule mfano mwa leo rulomengo mitano mtirengo kabala nyindo wenye shamashila shila atishahanyu yabuhena mrikao mfano afanya ndongo hatolo harmesha ma au haroha mndu yatikenti mfano yatiakahari yarudi yamenya zilafanya yeba leo mwanama tunikesha ulashinu kenti huli kura rudi hurenge kojo ushitia maurungo nyonzoro dure jeyi wargesha shanisila yenge joki rushirenge kaina ukiri ganza katika wanga webahanu ngoroho shaurohe hawema urejeyi hawema
mruka diwaza njema warendo mwana mamshwa hangu hau mwana wa zuki wangu shamru angalie ihoendao yemru oisi mhunu faidanga yemru oyi hanifanyia tikamwale hanifanya haransi mali ya hajana angalia haransi hajana angalia kudwazo kaya uzurwadni ufa mfano uhava semesha mfano harongo hafikira hamaisha harongo ntukayo mpaka mali mfano ya mwana watukufu video yinu inura ngujuzi wanifanye sho wakati kuja kaya shanga mtsahoni haji ni wandikao mbaki uharumo uzurwadini mkubali maendeleo ya uzurwadini mkubali ya ukaya sisi wanu wabazima haukaba leo amwambioni uzurwadini unu uja hauritanga nyarike bazima uja hauritanga nyarike fami alhamdulillah rabbil alamin njako ujua fundi Musa njako ujua mafatimati Zahra njako ujua jana mbao sizaliwa Komori silesha Komori shamiti jana mbao alhamdulillah rabbil alamin ija hata leo mfano jana mbao ngamina place ho mjini jana mbao place nyindi ngamina place ho dahoni haukal mfano Fatima Adam hauna rambewe Salimu kajoshi na fanyano dahoni reja ni para haumudu wanga sana kando rifanye ngarifanyao jao yabo yonde faide ukarwa bahanu uzuri wadini iyo ndongo njema rija uritanganya haina mru yaonokaya yesi mru mwanadamu mwenzankili yalatuma kebanu na jusomu hono ya roho yenzahe ishamasha hatu ngarijoshi renga richendese sisi karijale mwanisho rimnikani mwendeze maarifa rano rakanayo rimnikani mwendeze maarifa arhanayo rakanayo haukazi hazi zika zinji ikale umlemewa izo mwakotaka zijakiri mfano hawe maali mwakohula mli hata mlemewa kabati hali kesi liforoha na mrambiye ngarijoja rirenge ishabaki ikandele kesi wilo rudiri lisude ritaimara jinari kazi mwono uharume mapesa mfano ikaonde wako huja manani rinabe haliyo rifanya majilisi mangavi pari rifanya rongo ngavi pari ye mapesa ukatika unga wazi wao mfano ye fundi Musa yukanda huu fundi Musa kakapari ukatika wazi wao ye urenge voli avaha roha arahaye mapesa ejabadi wende ya waziwa mini nadoka pari miimi hauliyon neka areta rembavi nebale makiesi ya uyonane nikiba sekretari wewaza nzima shayi kutoka fundi Musa isapa shia haina shinji yao tikauno ka shinji yao kajanjia yabole yo mfano ni mwahaja mwakana profi za hanyu ikawa mwakuja mzirenga wa muzuru wadini mfano mwahaja wezo profi mwatuzimu da pia he totalite chamwa hunda mwatie mwaenda zanyu yabo ikamlemewa na mturudi mdensi mwenzanyu shami alhamdulillah ngamshukuru Mwenyezi Mungu no wabaki haukati juwa zadewa hangu na manisma mazali wanti pia alhamdulillah asiyata ujisu alhamdulillah tiwajua Fauzia Blandini alhamdulillah pia tiwajua alhamdulillah wanasho hangu ekasi ya jama mbao shanga mino hatu nga mwendo dimaju itandaya kama Filipo mwanzo wafanya marongo hifapa refundi Musa yamwambie yonde faida ukale uhundu nyanya minja hunda ulati mwanzani ulaunyanya ukana bahari fanya fami ikafati mwanzo wapemba hindu jama mbao hifani pare buisimai yemifanye yenge jokiri kena yonde kifaida kunyanya kiuwanzani walo mimi sinsi yabo nenda zembiyo mahale shakutiba mazarukia nsi yabo c'est vrai shanga min hazondwa jina alhamdulillah mimi mru wahada nasoma uharumwa imana lao ya rukia mimi mru nasoma wahada uharumwa nduzungwa za rukia sha sifanyema na shinda tiranti ni mwabaki mkontinye tumsomesani tumsomarja hafswata wabaki medrisi sikonesa pia heli ufanya mana lao ndio pia tumnikani ikale umje mfanya nai tumnikani ya umaudu leo ikamlemewa na mtuori para mukabanu bosmai ya hazila mwarnika ila arlemewa ngarandori rensi shamru atisafihi mndu yatide mndu yatirenge formation ikawa ngiharumwa nungo nurajina harenge hazila bahanu haini hafisafihi mndu hauka wallahi kabati marongo ituna majito haina marongo ina majito leo huka tarankili hauka na usiumwenji uka hapata mraibu usiumwenji mwanama usiumwenji uka na hasara leo mrushinda haji kontre mbabi hangalia izo afanyao hauka mrufikiri moto wetu mhundu indri
ewe hanifanya hindu kadha etikanda hu yabanga minda mndu fikiri hizo. Basi mimi wana watukufu nimlo yabo oharumwa ozurwadini nimwakubali ukanga mkontiyo wallahi na mkenzi be haina mrikao hatanga yambo kaya idha mata ibn adam in qata amaluhum illa min thalatha awalan sadaqatun jariya الثاني ولد صالح الثالث علم ينتفع به. Ikamu nadamu hafu bwana nadamu islamu mlo yao zamali zahe pia na juhumruha pia magari mema yakanayo wanwashi wajisao yakano hunu ngwa juhumlawa pia wa mrenti wenzao shano ngondaru nga juhubakia ntuakia mazihufai yenda zi wakati kao mwanama hundi isima hundu madrasa wanu wenda uwe swalia bala mfano msiri ula wanungu wanengwe maji wenda uwe hino wanungu wasume yao bala abundu faida ni wandu ika nyabo msaidia we misiri waho msaidia we madrasa yuwaho msaidia we zisimazi waho gaina faida wa Mwenyezi Mungu riwashi wa mbambe boni ngerlindao bwana matukufu medrisi bo jiso bo asiata ngiyo yao ngerlindao haina mriato we fikira ya ukashisma shina shuwaho wallahi ngena mbambe boni yesawo haimlindao waladun salih diye mwana mwema ikao humzaya humsomese dini mauduhufu gutolo fatiha ya bodi mwana mwema shati mwana mwema ikao gujiso ngena sura njema ina matomema madia hangu mfano sha mwana mwema ikao humsomese dini ngujue yesome alifu yesoma ye fatiha yubaha yabo umri ikao maudu yekahufu gutolo fatiha yaubahe ya alhamdulillah namuna mrehemu mzee wa hangu muna rehemu ndaza hangu iyara ruhinri ilmu yantafimu bihi wakati kao husomesa mdu ilmu hajaba henge mura faida hauka mfano kumsomesha mfano huunda kumsomesha usonya kumsomesha ufano ngo leo haja nguno faida yabo ngo hundu ilmu hiyo gahi faiyo alhamdulillah namshukuriyo leo mfano mimi fundi wasomesa magari leo ni monitoro tekole di hazi hangu alhamdulillah inaisoma leo tsundu gari leo mfano henda hundu permi maudu henda ngufanyo hazi hele gari lila mfano uno faida mrumshaya katutabiha ngurumba faida ngurumba nongo yabunya mno faida meme siti msomesa gari hau fama so hau hunda nyumba abo yo faida wana matukufu ndwati duwaze njema ya rendwa be njema kazi wolo ikanda buzija zekweli zobe nuha bwanama ikanda buzija zekweli zobe nuha bwanama gasi haruma mondikao zi teknoloji zitamia gasi haruma wakati kao kwa marongo itata yao abaha ngo tunga mazano ngo abasa rudu hende hamba wawe za kutubenza zila fatiha alhamdulillah bizambao mrwatu ne Qur'an bwanama mrware nsenda bozinu hautandabu yabo hena mrikao hajabano mfano ngamiswiri haina mlobanu hahundu fami uzurwadini haina mlobanu hahundu fami uzurwadini hahundu fami hahundu jamaa hahundu wanashwahe hahundu wanwenji olo alhamdulillah meme sikati sha hahundu wanwenji alhamdulillah mine to sa Marseille wofuni Musa olewa yo njema nenda linyo Musa alhamdulillah juzi tika Marseille tika wala mimi mdu wa president wa Shimarekani mfano na bala wandu Ustad Musa otekole alhamdulillah yono njema paske yo njema ekango vumuloha njema rahane ekango vumuloha hambi wanama tukufu ikango mnishili yao unumwa suya nimnikaoni mana hindi ngaminabidi nimnike ni wasuya haukaisha maisho shahangu nanyi isha maisho shahangu nanyi meme si leo nsiabo sheisho shahangu nanyi kwa watu mdu ajo karadhi yaishie lhandu zahe le pulwa sheo mduna kena usiu hata ni mwanyanya hata no bahi mduna mani hata ne fami zorabu sheo katika uhuru habonze hundu mndu mfano ngustampue fami ya hawe mwanyanyuhu hawe mbabaho izonrabu ulupashwa nde umreme wallahi izonrabu tika mkaidi uhaba ne jibu izofu musambu wao tika mkaidi shafu ni musahanzia utende manule o njamlaha uhaba njamlaha
nyomarongo aukahajuka hanzia njamlaha ukangamjubanu nyomarongo shanto hea mimi ukane mwambia hajonzia mansije noika labu leo njinima nuka leo ngamjunambe leo tija ngamwambo ngamniko avertisma zimrikao ndia fanya ngo zila shai video ya vili bwana ma mbrata mimi wa peu shai video ya vili ngamjumvumbua video ya vili na mkemakini be le dina ngalijoro hayabo ngamjolikaza ku yabo haruma yepilika kuju yabo yemrikao ndia be message yemrikao ya telefoto ya he carnet ya he entretien ya he ze visite ya kudofanya no pia ne mafura no pia ngamjumvumbua wote mrikao ngehule wo mrika karumwe shama ya juao ya kaneze stilo adwanzia ngamjuao alhamdulillah ngamjuao ndro wote mrikao akahule wo mrado harumwe shama ya uno pia ngo pia haranzia hanzia ye karne mfano ya uzurwani ni yote mimi wa mimi simela musa mimi ti uno daho mimi dami wami ngoda hu njaporo iwona katina kayabo katika na karine mina mazali no wabaki katika na karine rikana fei na stilo hali ndwanzia ndo pia imagine hemiji olewa na mdwazo kabani mimi na mwihanti yabo emijio dami njaba alhamdulillah muhanga ni wahonodu hazi ngani muhunga ina mali ngani jao shaisho shahatu sinanyi ikale uhujahu lemba hindu hata ukura kujahunda tensha baki ngwanzo rudi ustampu hise yabo endambe kujaribona endahambe kujaribona mimi alhamdulillah ngamuno faida haukale zinalika ziwa titanga yabunga mnu faida maudine hifa alhamdulillah mnamdu yandarehemu kumgwa benzi yabo zangu watukufu amtosamaha yikati kamle bano haukati rungwanai kamtosamaha tikusudi ya hangu ili ndongwe nai sha unu wasuya ikao tikahuja nambiwa naama wanasho hangu mazuki wangu waze wangu ikao mjitolea mranti wana hanyu mranti zemaliza hanyu mranti haina mba amali ikao mkoifanya ili hahuja mjihar mwanamweza usudini msedie mtikiri muhadalo akawaja hadi nimbi kawaja hausaidi yombi kawaja hanu ikao zoma mbiu harmadini haina wakatika hutuwa enero huitiaba hangu wallahi muna faida na wasiyo ni mnikaoni haina mdu ikao hatuwa enero hanika mdu hawa haisima gena faida gas na nungozi njiri zifanyao gao msihiri wa haudi bwani harumwe hamamvu msirika o ukaruma mafiti ya marunku ikao kaumi alhamdulillah mwana tuo ikao yoka Britani mwana mbivero hanipara yeka niji shahanipara hanono heli ejitehadia hangu na kuyuona nefanya ze directe na usaidia ngo hanipara hansahaja alhamdulillah tifanya hizo hasiri lakini wabaki alhamdulillah gamshukuru yoni yonrikao mwato mapesa hanyu mwanere yayo omsiru waba alhamdulillah ebeto itilwa baki beto nzima alhamdulillah gamshukuru yoni haina mrika watu enero bala horomsiru ula wadibwane ula nguna nze maudi hifa horimbahi sangi wawangi onjema ngemlindao au msihiri kau wolo harma mani kau wolo yabo sisi kale mfano karitu harumwa zerukia zifanyi hopari hauli Marseille yoti kusudi shanga stahazir zifanyao shahaina zijiri ngarisiyabo hada zifanyishao ngarisiba zama sina fundi nwabaki from Mwenyezi Mungu wanama ikao wajitole yaranguma ore nasila nwabaki abidina ikao ngokomori nani ikao wala yaranguma ore ahuja wadunge tourne ili wasaidie fundi ikao wafanye wakati nakanapoze planning yangu mwahajana mizabira nebula tiranti hazi ili nje nifanye zerukia sha alhamdulillah kaijakiri funika jaja sha wakati hunu ikatrotari ya ushinde ili nifanye tourne minanyi sha ngamshukuru marhaba nyorikao dumwaranti warosha hanyu mwaranti sazanyu ili haufanya no hizo ili msaidie Muislamu ikaondo tabi hao yao mimi ntukamle inuwa suya ikango mnikoni wanama journalist amrejezo mnafanya hazi hahe yani kiwa felicitation mnafanya hazi hahe ya juhe afanya hazi hahe nyinyi pia msomo different gabo wasoma hodingoni gabo wasoma hosoni gabo akaho shioni hata wahifadhi wafanya awanyasi Ortega live ikao si humona mix 100% zinji teleza izamiji ziloka ngizobana mfano ngaronao izijiriyo ngaronesa ngarjuao na mdange zazanyu nyondikao nganya haruma ziteleza miji tele ya bilembe ni mfano
radio ya milembe ni mfano di majisandra sambudo ni hatu zani dwe wela sima na mtawi polomiki haina ikao mfano ngao paji za miji ikao ngamtiao izijiriyo mijini hatu reona na mtawi polomiki zaudia wandu na tujini hatu ikao ngabotele ikao hau pajia haina wala pia harumeta na kamili na mtawe mtinja haruma polomiki eza mwiso hautani baye dirteno wakanga sewali haku di majlisi ikao ngafanywa le 6 pari majlisi yayo manano ndi abanu nyika mlo majlisi nyuzurwadi wiwi sinde haliyo majlisi yayo ngaendao ya saidiye zimadrasa ikao ndo zandisiwa uharumwa ezisiwa zatu Komori, Nzuani, Mwali, Ngazija, Maore pia yayo ngendao ya saidiye haina madrasa ikao yuwaho yandisiwa mfano raha kejahisa ngendao ya nikemfu haina mrikao ujojiona ne bahati no shinzi wa hahi ili yashinde yatekeleze mfano ye enero ya hahi ya saidiye yokutulata rilata hayinji uharuma zihayasa haina usingaro nao ze 1000 euro za hayasa umana totoe di ero yaho uwanie zino zaho kao ngozi taho uzitie uharumwa imajlisi yayo yabo hemwana do Muislamu ngari mparaoni nyonri kao nganyo mahala pia ili hudhuria uharumwa ni hakika pia nyonri kao ganyi Paris, Lyon, Marseille, Europia alhamdulillah mje hawinji uharumwa mjini Paris le 6 juillet le 6 kama banu kama benze Oktoba kama benze shakotala ili hahuja likibazima rifanye majlisi yayo rundema pesa yayo rendera afanye madrasa kaundo zandisiwa zinji kao zandisiwa za tuhisa yabo wondo wakati kao doshinda runa za fedha dhatu ikamnyezo Mungu abenze kalendao dutoe dua abantu kama benze Mwenyezi Mungu ajalie yemroi ikao do yandisa no ngombe mada zinu Mwenyezi Mungu yam roho yake Mwenyezi Mungu yamshanya roho yake kama benze Mwenyezi Mungu yambenu warupi wamjue kama benze Mwenyezi Mungu ajalie fundi zainu ikao mala jundao ujihundo harumaze piuza Komori Mwenyezi Mungu yambeshifao na haina fundi mtukufu na haina fundi ikao giharuma tambu Mwenyezi Mungu umbe unono na haina fundi ikao ngujihundo oharuma mashaka amanda yanu ili ya udeziwa ya utabishiwa ya ufanyajao Mwenyezi Mungu umbe shifao kartofa tihaba ribesheye imafundi watu wala tambu Mwenyezi Mungu hifadhi na miru ya majaninu Mwenyezi Mungu jana ni zainu kwani ikao ngujihundo Mwenyezi Mungu mjali shifao umjali urehema umjali makati mema handa yanu ushinde mtu haruma yatamkao ya zenshio na haina mbikao hafanungu hamanda zila ili hausalisi mfano fundi hamanda walao wabaki pia ili hautabisha mnu atamtepirizo njonjalie uwani kefikira njema uwabe mwa imani warenti nuhoda zila bezoti njema omru shinda yafanya hata ya dhulumu nyanya au haina mruhanzo eka ubeha serikalini yabo mimi ambu Mwenyezi Mungu fundi watu fundi Bilali ikao ya kensi ubanu haudafi ya mafundi hatu banu fundi Bilali Chiramu wanrika mfano wakonto na mwalimu Gashi na telematinali ya Komora Totalite Europia wao ikamfano ngamfanyo njema ngamjuli kwa njema mwe fanyambi ngamjuli kwambi ya hena mru ngena imbiro ya hekao ndi yifanyao mimi ngamibanu leo hautoa wasuya nimwambieni mtuda mru mtusafi mru shatkabudi antake hazi hangu ikao ngedonai au mfano ke shamba hangu shashirarilwa gashino sharengwa ifuni shidafion ka gasivanu karja shiransi sha maudu gazjohuja ne kazi ja karno zitazaza ngamunjondo zwadini ukamika ngamiyabo mitskiri mihambe zonaona mitdura mndo hata walewa abo ngarto fatiha banu nyizo jangaliya hifadhi fundi Musa Adam inshallah taala ya hifadhi fundi Jibrilu inshallah taala ya hifadhi fundi Zainu fundi Bilali warupia ngobanu haina mbikao fundi ngebanu ili yarambie za kweli ifatiha yini ya hahe ili humhifadhi na wasi watu ikamwa benze ya hifadhi inshallah taala kumwa benze na mpartage hukai video isinyaliwa hata ngetungozi miha yabo na mpartage video yini keinja kwa paske ngetungo sinyalewa ni mazeto ni wala watu anza yende de maana kula kati ngetungozi miha
أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر ربي ثم أتوب إليه. تب علينا تب علينا تب علينا يا رب يا تواب. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزد الظالمين إلا خسارا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعي فله الأسماء الحسنى ولا تدري بصلاتك ولا تخافت بها وابتغوا بين ذلك سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عندهم إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشطاطا 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 ليروا أعماله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا يا ربنا شر ما قضيت. اللهم إنا نستحفظك ونستعديك أدياننا وأنفسنا فيك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بخت
وذي عين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة واكنا بالتقوى والاستقامة. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Mwenyezi Mungu hifadhi mafundi watu wanakondo walio fundi Jibril malaliyo, fundi Musa Adam malaliyo, fundi Zainu malaliyo, fundi Bilali malaliyo, mafundi wote pia malaliyo. Alhamdulillah, na mhifadhi wini ya mbeni njema ya mwenjezi zeni ya mnikeni courage na jitihadi izomfanyia mtirenti kama wabeni taala nano wahi mahaudili mafundi ili watitiwa sheri ili wasisafilo wanti nyona jangali kama wabenze rike pia sibeboni inshallah taala kama wabenze yabo masbi khairi na baraka ikum wabenze wa inshallah taala. Amin.